Amadoda awufika tika tilitini amadoda nangu mkameka mbobetu wakanoma
lale emataveni bathi shone emataveni wakamba baba ashabalalo kwamazulu bonilanga abantu lale emataveni yengishone emataveni ayenu lale emataveni uthini uDexa the champion club madoda abakuthefisa amathwala ithini impisi madoda isho yenu sigabada amadabudabu khona manje saphila bakhumbula emakhaya bakhumbula abafazi babasemakhaya mase begula madoda bozothi hayi lo vele khumbula kusebenzisa ikho lapha cabanga khona umfazi omdala awufuthi lathwala nzima adaphasi
madoda bathi imbilelezakalayo madoda waye Saba mama ukuthi bakhala kanjani madoda ngezinto lezi abasenziwa ngamadoda